Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Anthony Critic Party kapelat pat ba ya kathup kerteng jengki kertong ki banyale election sha ka ying dorbar thawan ki artli ki district council ka JHADC bar ka KHADC ya kabala pelong ha office ka seng ha bom file road ya kathup ka ba ar jengki kertong lapen menado Dr. Jemino Mautho secretary ba lapen scam do president ba met ba lingdo Uba met ba aba penpau ke jingkemen ke bakrau bahagane ke election MDC Hajar Arpsan kermen ba ke UDP kan job bar ke syong ha ke jing start jong ke kertong banyo ra ya ke jing job. Ki khandai ngut ki kertong jong ke KHADC bar JHADC ki kenthup yo ba suli lingdo na mausun ram ba Gilbert lalu na melim bat uba ringkat lang lindem na langkerdem lightcrow. Constituency uba Medling Emswer Nawar East ba Kat Masar Nawar Central ba Shlur Lamin Nawar West ba Damian Eswar na Minsngat Khanduli ba Rami Lanki Sena na Nartiang Wa Yajer ba Wailat Susyang na Musniang Rangan Bangila Banyui hadu mentang Banaga Parti UDP Kamsim Don Gunung Banong Kencingnya Kini tiket Mendon kanu benong bakandon kecingnya syut lani kecingnya tenok habang yejit di kandidat di sini. Nakarpan desi yodon pada kinu kiparlok kibadan apa ke parti laslam. Kibale si klemyo ya kecing menjol nak bertak tertentu. Kerpat iki bagi somha banyak terdekat bangga parti yang dulu kandidat ubah ke konsulsi kalarai ban ai ya ke tiket nak bentak election ni dorang ni ba dawan wen KFC nantai na po banglaba nama bentak syam abi kuki kandidat di bangi la tutup bor Kasyong api inokutray yung kapati konsulsi level iba pila judon jing perkumpol kumno bantray nakabanta kanega election disi minamui dasi idon sipon kiparlok hakai api election kidalin sikiwi kipaut kapati hadirin yung ka MLA election Hajar Pulay nray nga po kanya tu ipiyan ni bawa na konsulsi yung Kalakala labak pat nangitskem bakiwi yung konsulsi ng talok bangimdang kajing atatin kung kapati kajuyang halo kanaulim kajongka idan sibon kinoylam leader kibagidan ako kapati ibajuya trainer kat bakapati dalam mesin yung kajiyesya dalam mesin yung kajiyalong kawai kalau mesin jom kecil dekat dengan scam bang, baru akhirnya sponsor election jom kecil saya asian ini yo kecil jom konon bro kumpul parti lembah kecil trash talk bagai dengan cara lebih saya sisir ngasopan pensai ban scam suang ni bagai komjit jungi yang kandidat kalau ya lembah kalenti cekam kemudian kecing syai baka transparansi bagi kumangi juang berbol nado ka level jong ki unit ndesyo tang circle unit ka pamut na kisnong nanta kasawan pada ha ki zone jong ki konsulsi level nanta kasawan pada ha ke circle level baki ok konsulsi level nanta kasawan pa hadu ka district level but nangta ka sa police sa state level haka jingijit ya ki kandidat ba ka jing menjur ya kinu ki kandidat kamde ka board of state election committee kamde ka board of the state ba kamde ka board of the circle kandidat baru ki bangila declare ki bangila penmenang baginde ki official kandidat joko parti UDP Ilong ikandidat kiba ngidap daka jingkelmen ke bakraw ha bakin poi
siapa tahu. Kung malakren meneh daging lomba asyikmat. Bakam day bang disujit tang panlabu kandidat. Hakanon ng susi. Ndray nga lalapan siyang ng rimba. Ia kajing jin jungi bakajing ay kajikan. Nakabanta bakinday ki kandidat jungi. Halon ginurim. Nama rengkat bagi kandidat don kinakersa. Di ladalong punur nginhap hi banbu baka thong jok kajing jok. Kali bandon yang kandidat dibangi ke pating ni. Di na terpat patentu yang kandidat dibangi lah krek bagi bermenang tasli. Pada dalam taksi bila lagi official kandidat ke parti bagi te sistem balarai dampet pihak sedian TM sistem balarai but kila lagi official kandidat ke parti basa mata kasong tentang ikut serang menabat bimbing suara kasih buat file nomination mereka application form jom pi recommendation but pitching approval lani kaya jing final ya kajing nok kandidat ngila ada nakalian jok parti